khơi chặt tore tham mô handbag mà khác cái handbag tôi chỉ lông thôi ai handbag tôi ở đâu nè à tôi tham mô nó ai cay với ta đây không bom thà đây rồi cay ta đấy, sinh chỉ ta ra cay ra nè bà. Nhìn không? Khơi hẳn đó là gì? Airport se mi ichi mi pang na leite. Ako se. Ako ipo na. Chất tore khơi ngali khơi khara mi je yam lap na phom ne ngo ngo 진디 떠오르네 진디 우드라 아이도 nhà lúc phân đi bố sẽ là phân tiền này thôi tôi biết Delhi cho tôi Imphal airport ta lấy đấy Delhi ở đây em cũng cái đó taruk ta chẳng có bố chụp cha rồi chụp lấy cái tàu तुमसे गरम करते हैं ऐसे करते हैं samosa saja चल ले नंग चा के लो क्या लोग पीछे लेंगे có xài dê cây sắn nó không đẹp đây với sắc mà ba chị mục chăn nghe ai đi ngáo lại cái chăn nghe đi lại là ni chăn ready tu anh ai đi kem chăn gì hậu chỉ phao đi khơi bung ngô chỉ pulap yom dân cái yellow suit t-shirt Super Sin. my super sinje star này hai rồi tần này cái bạn này dụ sao đó lại đấy cái bạn này kia mà khơi sai à bạn này kia indigo pore kari kari no khara
ꯊꯛꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ 꼭 और कुर्सी की तेजी वे टेबल बंद करें और विंडो शीट खुली रखें। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान कैबिन की तो पैनल में लगी बत्ती का प्रयोग। धन्यवाद। Request your attention. As we prepare for departure, please open the window shade. Straighten your seat back. Close your tray table and fasten your seat belt. Ma'am, chicken curry rice. Ang hawe, ilake. Sinamayang ki. Ang hawe. Wow. Haura. Hawe, majo. Unang samtang mo isa. Delhi yore. Delhi day pot lowry. Mi chik chik e huri mi yam de kamai the không de. Corona hoy bera. Yarabo. Thôi lên ra. Đây. Hojik gari nari gari tu mani chatlan ni hojik bungo koi bungo je ko che som no le se ola parking ni ke no ki Delhi ke ola parking Tamo. Ôi chào chào bye bye. Wow. कितना सुंदर है ना നല്ല ഇതാ Jansi ngasi pung ahum hele nongalamday yam tingware ngai waswai du 14 days akhoi quarantine je laiba tare mayam akhoi gi video zen wai bitar gi enjoy to bio like to bio share to bio comment to bio bye
breakfast pure First day quarantine की breakfast. इमानवा हमने पिरकपनी कहीं गुजरात की इमानवा हमने गुजरात की डिश और हम लोग मान आलू की ने ढोकला ने कहीं नो आलू की सब्जी ने खाने ओ करी कहीं डोसा हो जा डोसा तो दूसरा को कौन है डोसा ने ओ डोसा ने डोसा यम यम यामे यामी है यामे Thank you very much CPP रखपगीदमक्ता धन्यवाद अपने ओपीआर सेक्शन को थैंक यू सो मच दीदी मैम कोई Wow ढोकला ने ढोकला डोसा ने डोसा डोसा है बा ढोकला जदी पीस पीस ओल जाने दूसरा था वो बोले डोसा ता और ओन गरे डोसा भी खांगर में के लोग ना दीदी मैम मैं मधुदी सी इधर आ गए बहुत बहुत शुक्रिया ये देने के लिए थैंक यू वेरी मच चार्ज दी भैया हाउ गाइड दी सारी बाय दुदी अखोई फर्स्ट डे क्वारंटाइन की ब्रेकफास्ट से चार गए दुदी मैम देगी बाय बाय